Confesión Anónimo te presenta. E a noite de minha despedida de solteira, e a terminar em cama com o frei de mi rumangui. Hey guys, bem-vindos back no meu canal preferido. Me excited para compartilhar o episódio de Awe com você. Mi número não te importa, pero me vai referir a mim mesmo como Daniela. E essa aqui tá a confissão de mais vergonzoso e arrependimento tá causando. Número não de outra pessoa não involucrar, também me vai referir a não com outro número. Me a pensa que minha despedida de solteira lo estava simplesmente uma noite de harrimento, bebimento e gezelligheid com minha amiga não. Pero me a terminar cruzando a linha de mais proibir possível. Para mi mala suerte, vídeo que nunca me estará existir a arruinar não solamente mi casamento, sino também o casamento de mi irmão. Me estava dando 3 anos com Miguel, mi prometido. O casamento estava planeado para aqui luna. Turcos estava perfeito. Invitado não, pisti, catering, luna de miel, turcos. Mi irmã mais chiqui, Laura, estava emocionada para mim e também para seu próprio frei, Pablo. Mi irmã chiqui, Laura, e seu frei Pablo não estava tendo 2 anos juntos e na relação estava sólido. Pablo sempre estava tipo quieto, pero atrativo, alto, com uma mirada profunda e uma forma de papia que talagabo como gente sentido especial. Me estava a mirar como bom guy para mi irmã. Nada mais. Mi despedida de solteira estava em lugar bonita, com piscina, música e minha amiga não mais cercano. Nos a bebe, baila e corda loucura não de juventude. Na dado momento, Laura me estava a sair rato para sobre Pablo e a mim. Estava em cena de amigos cerca banda de caminda, mi despedida de solteira tomando lugar. Assim tá, que Pablo a decidir que eta passa rato na mi despedida de solteira. Com a intenção de passar comida nos que cena. Ora Pablo a chega, e ambiente estava basta alegre caba. Pablo a acercar-me e ela deu-me braço para felicitar-me. Su curpa contra mi curpa combina com o álcool, ela me senti kishi estranho. Bota radiante, mi cunha. Miguel tá bom homem afortunado. Essa estava a palavra não que Pablo avisame com voz abau com a lantatur real de mi curpa. Nós a seguir com a noite. Minha amiga não organiza wega, shots e mais baile. Pablo a queda rato tahari com nós e também a dume com algum de wega não. Na dado momento, ora minha amiga não, inclui Laura, mi irmã, estava em piscina, amigo Pablo a queda não só de zona tiki mais apartada, tiki mais tranquilo. Nosso papel de casamento, de quão nervioso me estava e de com vida lo vai cambiar depois de casamento. Pablo sumang a mishikumi, ora ela vai passar-me copa de vinha, pero me não aqui tá sumang. É combinação de álcool e nervio não para o casamento a terminar de assim o trabalho. Pablo a mirar-me diferente, com desejo que não me acertava não. Ela sunchi me promete, suave, pero decidido. Su lep não estava firme, urgente. Me a responder sem pensar. Mi corazón batiendo
duro. Sumanang a corredor de mi cintura, baja poco a poco na mi heup nang, primiendo nang ku presión ku alagami sin rosea. Mi asinti mi desea na forma intenso, forma proibí. Nos amove pa camber más privado, den el lugar caminda nos huir, caminda mi despedida de soltera tabata tomando lugar. E caricia nang abira más audaz, su dede nang explorando mi curva nang baudi e saia cortico kumi tabata timbisti durante mi despedida. Primiendo mi mientras nos tabata sunchi den camber. Respiración nang agita, e contacto ku tabata enter mi curva. Su susurro nan de mi orea bisando-mi quanto ela observa-mi ture ayanang aqui. Mi a entrega mi mes den e a noche de despedida de soltera pensando que lo tabata secreto que lo queda entre ami cune. Su curpa contra dimi, su mana recorriendo cada centímetro e adrenalina de lo que ta prohibí, tabata intenso y adictivo. Nos asali separar como si fuera nada no acaba de pasar den e camber Mi abaipa fue cerca mi amiga nang, haciendo manera nada no acaba de pasar, pero di pa den mi tabata tembla. Pablo abai un poco después. Ela llama yo y ela disparce. Mi a pensa que ni un ende no a miranos, que a noche loco lo a quedadera pa sempre. Pero un ende graba un vídeo y el vídeo a llega cerca tur gente. El día después de despedida mi apurba funciona normal. Mi tabata sentí mi culpable, pero mi tabata hace mi esfuerzo pa Miguel no reparar nada. Mi atopa cu Pablo un viaje el vini na casa pa buscar Laura, mientras Laura tabata cerca mío dando-me cu laço detalle de casamento. Mi a evitado de mirar Pablo, ten su cara, pa sobra mi tabata nervioso caba. Pero sempre ora mi tabata ser a mi bobo, mi tabata recordar Pablo sumanan recorriendo mi cintura, premiendo mi heup contra DJ con una urgencia prohibí. Su lepnan bajando na mi garganta mientras estaba respita agita de e camber aparta Mi asinti mi desea na forma intenso, diferente for de rutina con Miguel. E alcohol y el nervio nan a poner mi cruza tur clase de límite. Pero ahora e culpa tabata consumimi. Laura tabata asita emocional pa su propia relación, que pronto también lo tabata vai convertir de un casamento. E que Pablo tabata pa casa más adelanta y a mí ya ahora escoger caba como madrina perfecto pa el casamento. Pablo también tabata evitar mi mirada, ora no tabata topa. Pero tem momento que nos não tabata cruza y el recuerdo de anoche tabata volve manera un ola caliente. Hey, se você chega até aqui nada de vídeo, me quer invitar acorda like, share e subscribe. Danke. Mi apurba convencer mi mes que tabata un error de un solo vez. Que ni un ende lo no haya sa. Miguel tabata sunchi mi anoche papia de nos luna de miel y mi tabata devolver el cariño con un corazón pisá. Pero el video tabata existi. Un gente na mi fiesta de despedida de soltera, un amiga fuma, of un ende que quizás a pasa den ejan a graba fragmento nan con su teléfono. Nos, na momento que nos tabata sunchi y Pablo Sumanan tabata bajando pa mi lomba y especialmente mi curva nambao de esaya cortico que mi tabata timbisti. E moveshona intenso mientras nos tabata move pa dirección de e camber. E no tabata hinter e encuentro, pero e tabata más que suficiente. E vídeo a começar a circular pro me den chat nan chiquito de e invitado nan. Siguientemente, e tabata den grupo nan más grande. Pa fin de semana, ela llega cerca a Miguel, Laura y casi
tur e invitado nang di tur 2 casamento nang. E caos tabata inmediato. Laura a mami llorando histéricamente. Mi rumán con mi frey dembo propio despedida de soltera. Su dolor tabata asina destructivo. Laura a insultami. Ela bisami kumi tabata un traidor, kumi a destruir su relación y su confianza. Pablo apurba explique que tabata un error y que el alcohol a confundir turcos. Pero ela saca Pablo for de su vida e anoche e mes. Nan casamento a queda cancela imediatamente. Miguel a llega a casa con el vídeo arriba su teléfono. Su cara tabata un mezcla de incredulidad y un rabia profundo. Po a pensa kumilo no aya sa Daniela, ku e frei di poruman e anoche riba bo despedida de soltera. Mi expliqué, mi a llora, mi a juré ku tabata un confusión, ku mi a pensa ku tabata un wega inocente ku a sale for di man. Mi a conta Miguel Turcos, mi avisé con Pablo su manan, tabata subiendo, recorriendo tur mi curva, con mi a responder sin pensar dor de alcohol y nervio nan. Pero cada detalle tabata quebra su corazón aún más. Mientras mi tabata confia dembo, abo tabata cune Daniela, dembo despedida de soltera. Miguel a cancelar nos casamento esse man e mes. Invitado nan tabata sa acaba. E regalo nan a comisa queda devolvi e humilhação tabata público. Mi família a dividi. Algum tabata apoiar-me bisando que tabata um error, outro nan a bira lomba pa mi. E família de Laura, de parte de Pablo, tabata culpar-me pa a destruir nan yu. Pablo a disparce pa um tempo, pero o daño entre família nan tabata irreparável. Mi a queda mi so, com uma reputação destruída e 2 casamentos arruinados para mi falta. O vídeo tabata sigue circular, acordando-me cada noite e preis de minha debilidade. Mi apurba papia com Miguel, expliquei para edunar-me uma oportunidade, pero su dolor tabata demasiado profundo. Laura não tabata querer nada de mim. Mi tabata carga com a culpa de a terminar de cama com o frei de mi rumán, den a noche importante de mi vida, qual tabata a noche de mi despedida de soltera para mi adrenta e voto matrimonial. E destrucción tabata apenas começar, para sobra ora um secreto assim na salina clá e consequência nanta seguir multiplicar sem controle. E humilhação a plama, maneira cantela de mundo seco. E vídeo, mas que não tabata mostra turcos, pero estaba condenatorio. E imaginan de Pablo y Ami, veis que está con urgencia de parte apartar e su manan bajando pa mi lomba y primiendo mi heup nan contra DJ, y mi curpa que estaba respondiendo riba tur caricia y sunchinan que Pablo estaba dunami. Na nenhum momento no estaba tin resistencia de mi parte. Tabata visto, e deseo, e alcohol y e falta de control. Naturalmente no dura más que el vídeo a seguir circular cerca de más familia nan, amigo nan en común, hasta colega nan de trabajo y hasta de grupo nan de universidad. Tu gente tabata comentar, compartir y juzga. Laura tabata destrozar. Ela llamami un día más, prometo ela bloqueami para siempre. Dembo despedida de soltera, com mi frei. Botava também rumán mais grande, Daniela. E sun comestera cuidar-me. E vos quebrada Laura, tabata loque, a hasimi mais dolor que qualquer insulto que ela avisami. Ela cancela tur plan que não tabata tin junto. Pablo apurba papia cune, pero ele não estava querendo nada mais. Sua relação a terminar esse man e o casamento que não estava planeado, a queda na nada. E família a declarar-me inimigo. Tio não, primo não, tur estava señalar-me como traidor
ku a destruir ng yu. Miguel no estaba tan menos duro. Ela cancela el casamento inmediatamente. O pedi el lugar ng a devolver e sem ku vergüenza. E evitado ng a kumisa cancela e regalo ng a regresa ku ng nota frio. Miguel amuda temporalmente com um amigo e alagami só den apartamento que nós estava a compartir. Ora ela vini para buscar su cosnan, ela mirami com dolor que nunca lo me olvida. Mientras me estava organizando nos vida junto, abo estava ten cama com e frei de boruman, e vídeo ta mostra turcos Daniela, com e estava sunchibo, com botava brase. Mi apurba explica Miguel entre lagrimanan ku e alcohol e nervio nang anublami ku tabata error estúpido de anoche. Pero cada detalle ku mi tabata corda sumanang premiendo mi heup nang e tocamento intenso e respiración nang agita simplemente tabata quibre más. Pablo a disparse pa tempo. Manera mi mencionado anteriormente, Pablo a disparse pa tempo. Pero den desaparecimiento el escribimi mensaje cortico. Utaba tabisa, tabata error terrible para nosotros dos. Minosa con la pasa. Pero ya, daño tabata así caba. Humana y familia nan inter adrenta de conflicto. Mi mama a pedimi de instancia. Teku ora cos nan calma. Mi tata apenas tabata dirigir mi palabra. Na trabaho ene nan tabata murmura. Algún colega tabata mirami ku cara fis y algún no tabata papia ku mi mes y algún tabata mirami ku desprecio. Mi a perde amistad tan di ayanan. Ene nan ku prometa bata celebrar ku mi, ahora tabata compartir e video como redo. Mi apurba papia ku Miguel varios viaja. Mi tabata expliqué, mandé mensaje, acordando tour e cosnan ponco nos tabata tim. Mi tabata juré que nunca más cosa así no lo pasa. Anoche, Miguel abincas y nos asinda papia. Mi ayora contando con el alcohol y emoción de despedida de soltera a horta momento de debilidad y hibamina error ei. Mi así explica Miguel que no estaba mi intención, no estaba algo planeado y que te awe mi no sa combin e cose a llega así na leu. Miguel asinta escuchami e no avisa ni pia de palabra. Mi así expliquele pa wak si mita logra reconciliar con él. Miguel a quedado en silencio, pero na final él avisami e video ta ten mi cabeza y den cabeza de turgente Daniela. Mi no por mira abo sin mira e. Ela despedi de mim e ela vai. Dia nang apasa e Laura abira e víctima e Ami abira e Viana ku arruinar dos casamentos de solo anoche. Mi apurba reconstruir algo de mi vida. Mi a buscar apoyo de terapia. Mi a muda vai pa lugar más chiquito. Mi apurba começar de cero. Pero el video tabata sigue aparecer de vez en cuando y el escándalo tabata queda perseguirme. Pablo y Ami nunca más a volver papia. Laura a corta tur lazo nan kumi. Miguel a pidi tempo. Pero cada día que tabata pasa, mi tabata sinti que mi tabata perder más. E destrucción tabata completo. Dos casamentos arruinar, familia nan quebrar y mi reputación nota de papia mes. Tur escenan pa despedida de soltera que a terminar na cruza en línea que jamás mi mester a cruza. El mensaje dan después de escándalo tabata e más oscuro de mi vida. Gente nan familia nan turende nan insultando mi cu palabra nan hopi hiriente. Muda pa apartamento chiquito y solitario. Leo for de sonido de familia nan cu aborta bata rechazami.
Laura no quiere hacer nada más de mí. Ella cambia de número y a bloquearme turca binda. Pero prometo ella bloquearme, ella mandame un último mensaje, visando por a destruir mi relación y mi confianza de un solo anoche. Vino que volve mi rabo nunca más. Tocante de Miguel, día nanta pasa y estaba tabira más frío y distante. Mi apurba haya un último cita con él, pa purba na recuperé. Ella acepta y nos atopa, pero lamentablemente no acaba manera a mí lo tabata desea. Miguel avisami, e video ta grabado de mi mente, Daniela. Mi ta mi rabo ta sunchi y lagando eta mishi cubo riba po despedida de soltera. Con bota supone que mi portin confianza dembo a trobe. Mi abolbe expliqué, mi ayora pa ora nan, mi ahurre que tabata un error estúpido causapa alcohol y nervio nan. Pero nada no ayuda. Mi apurba recuperé cu turcos. Mi tabata manda mensaje pa acordanos mio momento nan. Mi tabata laga nota na porta di apartamento que nos tabata compartir pro mi. Mi tabata pedir pa nos pensar riba futuro que nos tabata tem planear. Pero nada tampoco no ayuda. Mi hasta bisele que mi estime y que anoche no anifica nada para mí, que tabata dis un locura de alcohol, nota algo que mi aplania y que mi ta full arrepentí de lo que mi hace. Miguel tabata escucha so y nunca tabata responde. Ella disbisami, 2 casamentos destruí Daniela, Dibo y Dibo Ruman, pa un video con inter mundo a mira. Después de palabra na nunca más mi asa de Miguel. Manera mi avisa, mi a cambia de ciudad, al final mi a cambia de trabajo también. Tempo a pasa y Pablo asquibimi un solo día más. Él avisa, tabata un error terrible para nosotros dos, el alcohol a traicionarnos. Pero mi no a responder te hasta día de hoy. E recuerdo de anoche ainda tabata visitami de mi sueño nan. Pablo su mano firme, primiendo mi heup e calor de su curpa contra de mí, e respiración agita y sensación prohibí que alaga mi perde control de mi propio despedida de soltera. Un momento de locura que acosta 2 casamentos, 2 familias y mi paz mental. Ahora, me ta seguir reconstruir mi vida. Me ta vai terapia, me ta enfocando riba mi mes y purba na perdonar mi mes. Mi asinha de forma de más duro que un anoche de alcohol y debilidad por destruir años de relación y confianza. E video a arruinar turcos. E casamento de mi román, Dimi, e amistad con Laura y e amor de Miguel. Mi ta carga con e culpa cada día de dobo. Mi nota é mesmo persona más. Y mi ta duda que algún día lo mi volve ta e persona que mi ta batata prometo e video a circular. Gusta drama real na papiamento, abona a war e vira parte de nos comunidade. Manda boa história anonimamente, aqui tá bo safe space. Nos não tá rusga, nos tá nara só. Confession anônimo, e link tá de envio. Mita do nabo é boss, monta do nabo